Malo kay kamata tau Fakataha mo kau Faiongoongo he pongpong ini. Tapu pe mo afio ta ha mai ho tau lotolotonga. Tapu foki pe mo hawe o Tonga ko ne afio tama ko kingi tupo wono. Tapu mo tahine kuini kuina naspau umuhona fale. Tapu mo tahine ko prinsesi Salote mafile o pilolevu tuita moho Eiki. Fatapat foke iksia fale lea Tonga. Fatap ke eik pale mia Tonga ono po huakawa meiliku. Eiki Minista mo ui ono po Dr. Saia Piukala mo e ho e kabineti o Tonga. Fatapat foki ki haataki lotu. Ya e fatap makehe ke kautaki ngā aue o tau whanua. Ai tale ki tapule pot ngā mo ui to ke tāsia le kau ola. Pea mo kaulanga whanua ko toa me ngai sektoa kehe. Pe foke ka kai whanua i tongan kai maki mo tolu. O mo mea mai mei tua puleanga. Ko kole ke hufanga he ngai tala Fakataha ka kato o e lotu me whanua. Ka tā ke kamata e Fakataha me kau Faiongoongo me he api ko Vaiola. Hange koe mo mea ai. Ko tukat foke Zoom link ke kau mai aki nau tolu koe ni kau Faiongoongo i kai ke ihe lokini. Ko kole pe ke kamata e tau Fakataha pompongini, hangi koe tau wanga ki ai ho tau whanua, aki ai lotu, pa ko kole he ni ki a soane, kene ka taki mua o whai mai haki lotu, i he pompongini ke tataki aki e tau Fakataha. Malo o pito soane. Talotu fatamai me alam la male mani oni. Amen. O mau whawhetai atu Eiki, i he mau au sia mo ui he pongpongi whakakoloani. Se su manawa ofa, haere mai o toko niki mau tolu. Whaito o ho mau maamani, o to whanga he mamahi. Whakamo ui a ki nau tolu o mau mo puke i he mahaki. Toka ngai foki a ki nau tolu o nau puputu mo siwai amanaki. Ke nau malawai o au sia a ho melino mo amanaki lelei. Se su manawa ofa, whaitoko ni ange potungau e mo ui, Eiki Minista mo ui, CEO, kau ngau e whakawhaito, me kau takio e ngahi pureanga, ke whai honau tūku ingata, i he ofa mo e ongoi. Koe uhi koe lelei e kakai, ai u nau whakahoko whatongia kia te ki nau tolu. Se su manawa ofa, whakaha mai kia te ki mau tolu ho iwi mālohi, o whaki ki mautolu i ho malui, pia whanongoa e tangisi i vai, mo e whaingata a ia, o Moimoi Fakataha hake i he lotuni. Amen. Waftamai me almulau mare manioni. Amen. Malo ko whamalmala pe lo te leiko na whakahoko e soane ke tataki a ke tau Fakataha e pompongini. Ka e whakahoko te tau whiwhia ko hifoki ko e Fakataha e pompongini uk mea hene Eiki Minista e mo ui. Ono po Dr. Saia Piukala. O ku kau mai foki he pompongini pa mo tale kita e mo ui to ke tā siale kau ola. Ko e pule wa angau ki tua e pot ngai mo ui to ke tā Reynolds o whanoa. Ka umaafo ke pule le ole o Falemahaki Vaiola to ke tā toa kase whakou kai tau. Hange ko kanga mahi ni ka mata pe ai me ate Eiki Minista pe tuka le whanga maari ka munga hi whihui ko tui os mateu mai pe ke konga ko ni ko le ke whahoko lelei mai pe whaamfo ke na panga maari e lelei ko toa ngahi whihui mo ngahi tari wa ngahi whatongia ke he ke hoko atu ki ai kai o ange whanga maari ko ni ma Eiki Minista mo ui malo. Ko le peke whatapu ki awhi o tua mafi i ho tau lotolotonga. Tapu ki he re awhio, King Tofoa, kuina naspau, pa mo e whare o haa mo off. Ko le peke u whanga atu he tala whatapu ka kata. O wha au whaki atu pa me he ngahi media. Kai ata mo mautolu e ai pongpongini ke whakahoko ai e tau tala noa ko ai pongpongini. Tau whaftai ki o tua mafi. Nea ngai taim whaingata a koe ni ka kune omi iwi ka tau tolu ke whakahoko ake ngahi whatongia. Pea mo e ngahi ngau e ke kakai whonua. Mahino pe whoki e pongpongini ku moihen pa mo e CEO e pot ngau e. Kau mai Tongatapu leo Falemahaki. Pule wa koe ki tua ke whaipeha tala noa. Fekaua'aki mo tuunga koe a kuia e Covid-19 omikoloni i ho tau whanuani. Mahino ke motuani koe tau koe
press conference pe ko e tala noa mo ka Faiongoongo I falaite wiko osi na e case whakatoa I tongani e tolngeau ni menima I he pongpongini ko e case whakakatoa ne onongeau whanima aia ko e active cases ai e tolngeau whaua pea os recover e case e tolngeau mātolu aia aneafi ata pe na e iai e case ai e ua valu teo ki I o atu pe ki foi whakaiki ki koen me a whalaite koia o e wike ko osi na e case positive e ua ono toko naki na e case e ua noa sapate case positive e ni mahiva monite case e ni mafitu tusite case e teau ko e case e teau ko e ni case ai e positive cases e valutolu I toritori pea taha fitu leva me he community ko ia mai koe ni ki ane afi na e positive cases ai e ua valu case ai hongofulu me toritori mo whatoka ngā iange koe ono ngā whanima koe ni o kulau mai ai e case e taha ko ia koe nai mau I he tau kua osi ko hinga koe case whakatoa ia lau mai mo case ko ia I he tau ko osi so ko e case e ono ngau tolu fitu I Tongatapuni case e fitu I vavau pea mo case ko ia taha na lau mai me tau ko osi ma wai ono ngau whanima mo whatoka ngai ange ko vavau ko e osi whakaata ai pe kurika vai e ono pe ko e to taha pe no ku in isolation e o ki lave atu ai pe au ia ki kutunga ko ia hapai pa mo eua ko hapai fok na e tu owen e fai surveillance pe ko no savea malu tomu na e fai ki hapai pe ko e ki savea whakamui taha na e fai he wiko osi na e specimen e te au manima na e negativi katoa e aku mau o ngoi peo whakaukau ali hao pea hapai ko e savea na e fai goi ki e ua e ulak savea pe na e specimen e te au ni mango fultup ai na ke negativi pe ai aku mau treat pea e ua pea mo hapai pe ke niua o ku ke hao he COVID o ku ngau e ki ai e potu ngau e si o ka mai pule koen ki he waki tua ha tutuni ngau ki he folau mo Fekaua'aki koe ki he otumotu ai aku e mau e fotutu ko ia ki a pompong pe e whakahoko atu ia I he press conference ai pule anga ai ngai tutuni ngau e ko ia malo ko mou mea I pena e lava ula ki waka ko ia na whakafok mai aho tau kāinga koe pa mei muri fisi nusila pe mo Australia nau tuku waka he tau lahi pea na e whakaatana ki nau tolu ki o nau ngahi api pea mehi tanoa I aho tusite aia ko e to te au fit whai na e whakaatana ki nau tolu ko nau ngahi api aku ia e toko fitu o ku lotonga tau hipe ki nau tolu I he kemitari ai o ki nau tolu ia na e whia mau pe ke whakakakato e taimi ko ia hono tau ki nau tolu koe na e positive ka mo whatonga iange ko e toko ni mai
una positive toko ua ku ikai ka ko hinga ko family pe na u fambe ke na no Fakataha ke whakakato ai taimi ko ku tukang ke na tolu uia e fotutu e pureanga mo e potungawe ko e tau wakahoko no whakafoki mai e kakaipa me i muri ko e tūsite o i kahau ko e waka me i Nusila pa mo e waka me i Australia ko e wholau mai aho tūsite pe ko e aho toa pule lulu ko e waka ia ko e me i fisi ia e ki kai ngatonga toko si i Hamoa pe mo Vanuatu e ko mai ki nau tolu he aho toa pule lulu ko e ki mea whakauspe ko ki whialawe atoa ki ai ko e tunga koe ne tau huhu malui ko tui pe lala kau mai e kau Faiongoongo whamalote he toko na mawhai ke whakamama pe kakai ki he huhu malui pea hange ko e press conference wha Moimoi na e ko e census he wanoa na whai ake ngāwe ho lere mai ko e huhu malui pea na e whai lewa ngāwe e kau ngāwe ko ni i ta wha ko ni huhu malui ke wakai i lele e whika ki he census pe ko e tohi kakai whaka Moimoi pea mo whatonga ngā iange na iai e tokolahi whanau nau tau tahata nau os tau tahaua te nau kakau lewa he target population ni mana tui pe lala ko e target population na tau kamata aki ko e fituono hiwa tahata e ka hono whamao popo ko e ni mo whatoka ngā iange na iai pe kakai mūria na o mai geni ngai ngawe keke ka koe hoko koe taimi koe ke whai hu malu hi kai ke tauhanga tuange ki nau tolu na nau kawai pe he hu malu i ko ia aia na kau mo e ngahi fo i fika ko ia hono hoi whai koe ngawe koe ki ai pea koe fika koe ni ku tau ngawe ake tai ni mi o mana tui koe fika e koe ni e wheliuri waki ma mo e ngai whamatala ka ki nau tolu na eo he tori ai ku omi ka toa ngai fika koe ni pa koe fika fo ku whai kai ai ngawe koe fituhiwa walu noa ono fituhiwa walu noa ono ai koe tu koe tai ni mo mantuku o ku hiki ki olunga ti nominator ai fo fika ko ia e ai ki holo ai peseti ai koe tosi ulo aki o pesete hiwa fitu tosi ua o pesete walu pe koe pusta o pesete whanoa ai koe o kuiai pe whaahinga he pusta o te kei ke tiu e nau pusta i ai whaahinga koe nei tiu koe nau hufika ua o tatau moia kaku whakawhiawhia he tainimi he tokonia e pureanga Nusila o mai e Pfizer o tu he tainimi o ku keitoe pe e Pfizer ke pusta ai aku he tausi ano afe tupu o keitoe kaku hange pe koe tau ngahi press conference koe ki mua o si whotu he potungawe he tainima e cold chain storage pe koe me ai aku tauhi ai e huhu malu i pe kai ke to e whakawawe i hange koe huhu malu he tainimi ku o mai mahina peta pau ke whakahaonga i ai koe ni o mai koe ni o mau tau mai rewa e pusta Pfizer ki he pusta he aho tahawha koe o e mahina ni tausia e ni mamano ni maafe me he pureanga Australia pe mo e UNICEF aia koe taime ya mai ai o store he cold chain storage ko eni o ku mahina lewa hiva ai hene whaito o ke whaia e ngāwe pa mo hofa ako whatongia ai potu ngāwe mahalo koe ki mea pea ko fie lawe atu ki ai he tainimi kai tukangi ha whainga maari e ki he mautimi mea ku fie tānaki mahata pea o atu lewa e whainga maari koe haha ngai whehu i Fekaua'aki pa mo e ngai isiu koe ni mahalo pea ko ku lau atu koe whika koe ki tori o sio ka soane o ki hange o ki hoha a na koe hane ki foi whakapuripuri ka foi whaunga
toko ni ki he tori ka kono Fakataha ko ki tua te Falemahaki ko ni Paula tahu fe tanak mai. Malo pito. Ko ia pe kwa ne tana ki pe kwa ne fehu. Ita ko malo pito ai sa kape mo hafanga ka ko ki tanak et pe o fai nga ko na ko me ka Minista. Ki tutuni nga o ke foki ko ni o kakai ki ewa mo hapai ma ko ki nga ma ho inga ia ma usio ki ai mai timi e ko ke nga ta pe foki he kakai ko o fola na no fo ni ka he time ta o fe ma o ke fai langa ai recovery me ngo fo no ko ni nga hi fi tu ko ni e ko sma hino pe ka te ma do una ke ha ko ke o hinga ia he ka ke ta lava fai hanga o ke na o ko tu ko ngai mau inga ni he mau sio e ua foi kakai e foki ko kakai ko na no fo hen folo ai fui mau ke na foki na o motu pe ko me kakai o fui mau hanga tono pe nga u ke fai e langa ai o ko mau to tu ni me focus he foi kulu ko e ua ko ia pe ko ai pe ai ki fo I fonga ki hono nga aki pero mo fampe que fai ngai ke mo Dr. Reynolds mo netimi ki ki fonga ko ia ke lava pe ke lava te timi pero me ma fo ke ta ke ho ki foi fonga ko tu no mau fai o we fe mai no akle mo ngai timi ko I moto e ko e konga fo ke me ko ni ko ki na tol te na monitor e time ta tau ko ki na tol ko alu te na lava to ngai na tol ai ngahi elementi ti maho inga ia fo inga ko no fai ka ko tu pe e lava pe ke ai solution ki foi pore ko ia ke tau fononga tu aki ko ki lave pe ki me me ke Minista Malo pito to ke ta sia la ka ola tau kamata tau ngai fe ui pe mo la me va va po ni ono. O ki fe ui pe ni ke tafaki ko ni ke repatriation flight ko he wika hawe tu site pe mo hatu pe lulu. Okay, kong au ki fe ko waki pe Minista pe mo CEO ko home isolation ko ne fa hoko ko I he repatriation ko ne tok osi ke manga ki report pe na sai pe lele pe agi foi exercise ko ia pa u ko ki ai po ki ai ha ka home isolation he waka ko ni ha ko ongo waka ko tolu ko u ko he tusite pe mo ta ha ko I ha to pe lulu pe ki ai no ka me ai ke sio ke ai potungawe ke ki tokoni ke no mai ko kakai ko ki tau ki repeat mai ko kakai ke tau funua malo sabe tuang pe ke CEO pule ko ne va ki tua ke kare feu ya lala io malo vito lala ko le pe ke hu fanga e Tongatapu ko kamata ke tau press conference ka ta mo ke fenga mari ko ni ke ki tare pe ke feu ko o mai ko tu ko la ki konga ko ho fe ui lala ke tu unga lolo Tonga ko e tau I pau ko ni ko na e kolontini pe na ngai api e waka ko ne tok tau mai I ata ni ma ko e ripoti ko mai me mau kaulai ne mu na to ngai na tolu fa fi mari o pita na tau ke ngai lao pe ke ngai tutun ai fa fi fo ki lala pe ke o Eiki mo kakai fo noa ko fo tai mi ni ko tau whakaho koe fo tutu fo o koe ni. Ai a koe fi ala he Minista pa pe ke CEO koe pure anga I na u tau I ke tutu ni. Koe uat pe koe ki ai o se o mai pe ai tutu ni me Minista pa pe ke CEO o ka pau kia hani ihi o nau fie mau ke nau fou pe he fo ngata tau I he waka koe ni u tau amanake ki ai I he wika hau I he tu site mo e tu opule lulu. O wai whainga maari ke omi hanau toi kore ki e CEO ko ngā kai wakai I he timi pe ku wheunga mo tau e whetu na whanga ko ia ki mua patau ki approve lewa ke whakakato ngā I whia mau koe ki ai ka koe ki tari no noa pe ko wheui lang malo Pagi tāna ki atu e lala koe hange koe whahokot he pule wā ki tua he nau tolu koe na e home isolation ni fa pita ko e ngai family ku fok mai me muri ai unau Fakataha ai ko ngai e betu tu nga e va ke na hanga o fa papa yo ku o
whakawhaofa mo sai ke lava whai home quarantine. Kono sai ka pau lava whahinga koe ni o sai mea na wo nofo he. O ata lewa space i tano a mo mea ke ki top up ai fika koe kwa menu sila pe kofe. Ka pau koe family koe ni tau pe wahe atu tokolahi koe ki fisi toko te au. Ka koe ha foi familia tau pe toko hongo fulu. Te nau kore nau tolu ia pe whaigono wakai i. O ku lava pe o hoki api. E lava lema o tānake foi hongo fulu e ke waka fisiko hinga. He ia space ia i he feitu kou whai ai MIQ. Ai kono kaupau pe ke kore mai ke whano whapapau i o ku mau e o mea koia. Ko le pe ki hokato pe ke mau ke ki fehu i koni. I he taimini ia Minista pe mo Dr. Reno ko kore ko ke ripeti mai ha family pau ke kore foke ai repatriation form au leva ke meidek pa firi leva ia meidek e Tongataha koni au ko me mai koni ai Minista e lava kita ia o whakalahi ha kau repatriation flight ka pai approve mai i he potungai mo ui kwa wini ko lava ia o isolated family ha area most approve te ke lava leva o ave ki for approval ko ia ke kau ki family ka no firi mai he waka ko ni ko nu ke ha wia i o alu ke tanoa ko no sai pe area e ke alu ke na ovale pe ke kau ho family ko he waka ko ni na repatriation mai ko ka hau pa lava leva whakakau unha o se approve mai e Dr. Reno me ne kau potu ngawe ke isolated family ko po quarantine family ko i api malo Io malo la koe tuka koe kui ai koe o se mahino pe foku mau ngau ke herisi hanga tau pe ko fisi o we task force ai fisi ko na hanga o fama apoperisi o mai mahino na fe mahino koe disi mahino koe e ha o he waka ai we be mo na u listari faki ai ko ne mahino pe hano o mahino hen mea Reinolo mo mea ai ko sai feitu koe ke na mai o nofo ai he fo i taimi ko fe mau e fe tu ta kireva ala kireva ka tari faki ai ku o si mau pe ngai fe ngau ak pe he o fatatau ki heris ku o fa papau e fo lau mai me u vai fonua Pitana ke pe ko tu o si me pe ko e feitu whakakolantini o pau ke whai ke ngau whakalao e pot ngai moui me ofisi atensione ke whakamawahe ko feitu ene e kolantini e kau pasi se pe kata Aka fotu tatau pe whakahoko ki ngai feitu ko ni ngai api no whanga. Pea ko uwhi mau pe ke mea pe ho Eiki kau mai ka kai whanua na pe he ko na o mai pe ki api. Pea ngofua ke tau o pe tau tolo a ahi ka te ngau tolo lo tonga wike ua ko ni. Whatatau ke tu e la o tatau pe a api o ka pau ke kolantini ki ai mo ho tere o ki kai ke ngofua ke whaha o ki ai lo tonga wike ua ko ni. Ko inga ke malu i pe tu la vea ngofua ki he mahaki ko ne tau lawe ko ki ai ako ia pe mal Malo pito e Minista ko ke fe muy atu pe nia i fe hui ala la ko no hinga ko tunga malu mo ha ko fonua i he taimini ko tu taimini e Reynolds ko to tolunga tupu e recover te tolunga tupu pe mo ka fihia he taimini positive yo hala ko mau e ne kai ke hika ko uhinga pe akuia ko ne tu ko ne taiminia ko home isolation ia ko whapapau ia ko ia ko whaia e mama ki tua te ke te ia foi positive test ia e hu meitahi pe ko o speak up pe ia i mara e rapuna pe motahi taimini ko tunga ko avali se taiminia ku kakai tautu ta frala anga e home isolation he talanga ta e kakai ko last repatriation flight na announce pure anga kimua i panau tau mai kakai ka tau ko ni was test negative ko to tau ilo ka tau pe na tau mai na to yo mai to si bi heni u ke ka positive pe malo yo fai pe pure anga yo ma ka to pe ka test ya ko yan ku fala anga test ya fai mala wa puna ko to ni home quarantine fai ka talanoa he kuia kakai o kuna talanga ta
Ko kole pe ke fa mahalau mo fa papau I mua o ku malu mo ha ko tau fonua he mea ko ni. Malo. Oia ko na pe ke fa papau mo fonga ko mo mai aki ko ki home quarantine. Yo se o ki tokona pe soan se ke toki la mega to mo o Dr. Reno. Kai kono mo ni na anga pe ko mea ko formatala Reno o treat ta tau pe fok home isolation, home quarantine, mo MIQ. Ai okay fai pe na CV. Pe ko experience ko ni ta osma ko ni for last flight o sai au pito. Ai o te kai kono and we have a feeling now safe ang home quarantine. Ki to ta ko no foi. Although te ga mo evidence kai Kako mantu ko home isolation no to ta haya for space la. Aya ko anga pe I feeling na o kai ke pe ke o sai pe MIQ. Ko chance ko ke spread small space. E ki la yang. Aya ko home isolation I think way to go ya ke ka o anga ta o patonga ai. Pero I think risky less. Oksisi yang okay. Si o ku malo nge kakai na o mai o ki api I na o tuku I tano a pe mo kupesi pe mo absortia pe mo makeke. O kon mo na o malo pe do pe kupesi mo tano. I'm not saying o risky. Kako yang observation ka dai mini o una safe lele pe ko ka to increase the risk home quarantine. Oksai au bito pe Fakataha ia. Ko fangi positive ko tano ana to fatonga pe ko to la hena to le ko recovering. Ai ko na to le ne ha pe me mori of low viral load. Pe to tested pe no negative. Ai ko me ko to la hena to le ko historical cases. But we expect pe a negative pe ai no sila. Pe to ha pe ki henio positive. Pe ko pe me kalasi ai ko hinga ko Matu fo ko na osuhu malu I kato. Mau expect me matol ka pau ko haki virus he kai ke last long ki virus ko ya. E clear va ve pe he sino. Pe ko pa mo matu pe ko Omicron yen. Ko Omicron is o fu ma folang o fuang. Hono fo hot ke delta. Malo. E ko ngahi na tu. To aki la to. Si be ko ki fehui pa ku ya. Fa si be ko. Ko falala o pita wi ke ngau e potunga o e fitu na Minista. Malu mo hao ko fa fe hu I pe ko nga ko nga tau si o fa fe tu ke hao be ya ko me pende ko ke to ka nga pe ya way forward ha palani nga o e pure potu nga o na fe tu na Minista ko mai no ni ko talanga ta ai mo positive ko ma ui to nga ni he tau no fa lo to fonua ko ha tau palani wa ke ta ofi ko o se de tau fa ta u ako ku Fakataha tu me ko ha palan tu ka wa ke tau lawat o ta ofi ake ma ko ni malo pe ko le pe ke hu fanga Tongatapu ka wa tu I tali fehu I o pompongin ko uraki pe ko Fekaua'aki fa mama fa pe pa mo tali kita pa mo Minista o pot ngawe ko Omicron ko wa ma ki tonga ni pa ko Omicron o fiu fe ngai ngai fonu ala ki na o pa fa totolo pe na hu fe mai ko tu ko malu I lahi o tano a mo mea ko ragma o mai Omicron ia I tonga ni te ki ha o ai folau ko ni ke kai tau tu ka ki na to ko anga ko ngawe e to kon mai pe ai Tongatapu le ai tafaki tu a ko ki mua ko ke ko mau ka foi taha ko mau ka foi taha ko si ai ka kai na no fona tolu ya pau o ku mau o si ofi pau ko me apenu tau si ai ko mau pe taha e mau ka to familia ko taimi ko te na positive ai e to hoko mai amu ma winga pito ai tala to tonu ai ngai family pe na na wife pe ha ka kai ai pa ka te mo si o pe ai ko avarisco ko ilo I ko to taha ko to ape ko le contact na ta tolu pa ko tesi ko o foi Tongatapu ko ya e tipeni ai pe hai positive ani hai positive pompong fa tata mai no gai ko hua toli ko fa nga no fo pe he
ko ne ma pe hata te mau sio ko ya ko tai nimi ko ma ko aku ke fika ko mau lesisita ko tori ko te au no walo ko fika ko ni e hake pe he ko toko walu tolo ko na me ka minista na to ma ko e au ki muini na unof na to mo toko Tonga ko na tikai ke na pa ko me pe ko sai ai unof ma pa to ko to lahi o ngai family o kausela mo kau ngau ko tori o na ki haupe pa o ko ai fa malo ya o sisio ma to ke ngai kes na o ma o ku ka kita na family ko ngana mau ma va ve na to pa mau to na to me ngai fitu o ke ha na ngai family ko siau ke kahau ko ngau ko ni ko ya ko ki tori ya mo ko a ni ko foi wa vale a ni foi to ko full me tori foi ta vale me community pe ya ko to ko te aval tolo a ka kai community na os positive na to ko le ko tau hoko atu e ke ma pe community ka ko fika o fa fe malipe ko sio ka ke na ai au kai pe ka kai na mo mai a Tonga ko sio ka ke fakatau ki muri na fa hinga na pe ko ya mai ki wiki fa wikosi te tau piki pe ha mai ko ki ai u ki ha pe fika ko tu ka tori ko fa mo le pe ai i te ngia tori he ko hinga lai hoko pe mea o koe ka kai to la no pa ko fa malo ia ki ka kai pe e mau o vale ko ya mai ko ki weekend ko tau ke on nga fa ni ma pe me tek ma tol me ta fa ke clean kolo ko e falo to lahi o ma wa pe ke minista pa mo pot nga we te ga ta pu ke lahi te ga ta ya intensive care ko lahi ai fa hinga ko na al ki mo ko e mau risk management pe ko mau sio pe ki high risk ko kai ko ni hona ngai ta o ka hona ngai ma ko to ta fe tama te ma to le ma to lo sio va afto ta ko ya ke ona ta wa ke tunga o ka ta lo to ki ai malo bit ko ki fe ui ve a mi stava ke si o ko ino fat ba he kai nga ko mi e o mo ha pai ko fe ui pe ko he ko se va via mi dia fa sociale ke to ia e ki minista ko ni ke ngau falot fonua o pe ngai motu e mau kun ko e uta o loto to ai ho mo e palemia ke tuang e pe uta ko ki te kolontinia en alu ko ki wa ko pa mo ki ha pai ko pa mo e wa ke tau whakako ko ke make sense ka tau ke alu e uta ta e kolontini o ke sibia kai ta ofi ka kai ia o ku sivi he ko mate fo no ko alu ka kai pa ki sivi tongan pa pa negative pa alu pa pa positive pa no ka kon tu kwang e uta ia o ka ki sivi uta ia i ai manga pa ko pe kwang fe ai na ku wa pe nga fa matala ia fa ka toketa o ku fena pasi mo na sai na ku wa fo nga mo fa pa o ku malu ben alu na ia ma mo me peta ka pa to ki faas mai pe ko sio ke corona ke covid o lai ben alu ka te ha tai fenga tai ia he ke pe he ku ia tai ai si iu be tai fenga tai ia be ka ko sio ma na ngali fenga ko ni tu pe o bibilia nge fenga tai ia ani hi ko ni ko fenga tai ia ko i tongan fe ma ko ke na foki moto ko le pe ke ai be mua na fakakawat pe anga ko mo fai tutun ke ki foi palan ko na ko ke mai ya pa ta mai be foi aho fa pa pau e mai palani ka si fe male ka kai malo bito so ne fe ui ko e pa ko ku fa ko ne nai o ke fa o si ngau e si o pa mo e timi ki ha tu ni ngau ke ka fo ko ki motu
Koe mea koe ni ki hono whakaata koe ni e utao kai ke toi kolontini oa e fitua i ua. Koe tūtū ni atua me recommend ni atu pa me he mautimi ki he kai ke uhinga ia koe mea koe nai hoko i e ua. Fekaua'aki pa moe mea koe nai hoko ki he uta e kakai. I kai nai huinga e whakaukau koe ni ki he whakaluku fua. Ulo aki a ua. Mouhanga o whatoka ngai o ku liliu pe tūtū ni ngā aue. Nai whakotutu he taimina tikai ke tō mai ai Covid-19 wa. Te whatata ak pēni. Nai hoa whoke uata. Nai aho whoke uataha ai MIQ. He nau nofo i he hotere. Koen kua holo ai taimi ko ia o wike pē ua. Koutu iau i he waweni mai pē. E holo ai aho ia ko ia me wike ua aho pē hongo fulu. Ka pāte mō wakai whakamaman lahi. Kai ke toi whaha MIQ ia i Nusila. Self-isolation pē ia. Ko fisu aho e tolu. Mō whatongai pē ku alu pē taimi mō toi lahiange hoi ai ilo ki he whakoutua. Toi lahiange mahino tau mao. Hangai pō koe tau press conference ko e ngai tūtūni mo ngai guideline nai o mai. He kautaha moia mamani. Pa mau ki iongo ai pē ke mau ngoi fie maari e. Mau whae mau tole tau te si. Ta koe, ai o ku mau ako pē i he Fekaua'aki pa mo e whakautua koe ni. Ka koe li uia ai tūtūni ngā ue o whakatatau ki he ngahi mea ku mau he potu ngā ue Fekaua'aki pa mo e omikoloni. Nei recommend atu pē he CEO pa mo e ne timi a tahi. Mo mantui ko tau tolu o ku tau sivi. Ai ko sivi pong ko o kai ke aha utai aku o mai ki tongani pa whahano sivi. Mahino pe foko e pehe lava o nofo ai vailasi ha funga me au ke hoa fitua. Aku mahino ko he tainimi he mau koe ni koe liliu ia e tutu ngā ue whatatau ki he pea konu mau. Pera pau te aha whetanake e CEO pe mo reinolo ki ai. Malo, Minista, mako ki tānake at peke he uta. O koe koe uhinga ai to o koe ne hoa fitua. Koe ngā ke taitoka ngai ai hono handle. O kei whe mau pe ai tui e mask. E kau ngā au e kou nau handle. Kei whe mau pe ke nau tui honau kofunima. Pe whe mau pe ke nau ngai ake hand sanitizer. Pe ka paulewa kua hi hafo i hauta o ku visibly soil pe ku ngari contaminate. O whe mau e ke decontaminate. Aia koe ngahi o koe ke peheia ke tau ave. Koe ke toi whahano hono observation koe. Aia koe ke pehe koe tukuange pe kau ke whe mau pe ngahi mea koe. Ka koe hanga pe koe mea e Minista koe ne kamata whoke tau ai foi tutuni koe ni. Pena e tau whe maari e tato he tau e ua. Ka ko albe tai mimo liliu. Ai whaunga ngā oe. Pa mau tau si off, hake koe uta koe ne he waka me mori. Tu mau si off pe koe ne te sayang e koe hono handle he kau Steve toa ngā oe i waf kunsale. Te whawhia maari au pita. He mahino pito ia koe ngā hi uta koe au, o mai he container, ko si aia o mimi wike taha. Pe ka pau te nau tauhi pena tolo e nau haisini, moi gloves, moi mask. O koe ke ton ke ha chance ke contaminate. Pe o ton ke a tāpe. Koe hau koe mahaki koe ki tonga ni, koe mau he uta. Koe mahino koe mau he uta. Pe ko usio... Ki whatonton watu pe. Ai he taki hala ia e kakai. O hala e foi pehe nai mau. Koe humai omikoloni mau he uta. Hala. Ai ka koe haa no ai mena e hau ki tonga. Na e humai omikoloni he ni koe kau ngā ue koe he wakapai late.
Koe ilo i koe pe ko fe waka ta e nau Fekaua'aki ai moia ko i au te ke mahino. Ai koe kau ngāwe koe he waka pai late ko ki nau tolu na e mau ai. Koe toen pe koe fe ai waka na e hu mai ai. Koe mea koe ke he utako, ai pau ke mahino, pe a maala ala, na mana wahe ka kai he uta. Te e whakamanatu atu kaki motolu, koe omi koloni, o ku ihe tangata. O kai ke heka ha Pascal, pe heka mai ha monumanu, huvanga he Fakatapu. Koe time koe na tau lockdown ni ai ke tau Fekaua'aki. You move, Omicron will move. Ai au kai kia ha ihu e uta. Koe sivi koe soni o sivi ho ihu huvanga he Fakatapu. Ke mahino ai. O kai kia ha ihu e uta ke sivi ai pe uba. Ka ko hinga peo ke ki whamaala ala, ke mahino ke to e tau whakaukau me he uta. Te ke haha press release o whakahoko atu. Ko e uta e ua futa e bawai. Malo pito Minista mako e mea mau ingan ko ke te au ko mahino ke te au e haone o kui kai ko e uta na e mawai e mea. Hau sio whaki, tako ko e uta ka si mau e uta ka kai to e kolondini. Katak, oh. Koe whonga ngawe nei ngawe aki i maman lai. Na mau ke i tahi mai pe o ke a mai pe ke tai nimi. I tam ta tapu koe mea kon ko whangofua ke otmotu koe ka mea fo ou ia. Koe o mai koe vaccini na i fu whakavavave ia. Na mau way up a risk o i tuko e vaccini he atolu ke tolo e hu he atolu mo i whi mao. Pana e whai kore ai koe vaccini ke hangaton mai pio hangaton mai Falemahaki. Ai au kai ko katakpe ko tala ke tau ke he otmotu na sok pe meni tongani. Koe ai koe tolu koe absolute measure pe ia ke prevent a risk. Malo apit. Ya ka ko ba tai ai kai ko tai te ke hene o koloni. Ai nei fai e whenga ke o wa pe na hu mai. Pena fai e ngahi ngawe koe ni. Ka hange ko aho ua taha. Nei whenga pe ke whakapapau i oku. Ka koe ni oku kehe ahoni. Pea hoko ngahi ilofo ou whakamamana he ngai whanua koe. Tau wako mo tau tolu me ai. Na a whaiwhai ange streak yang e tau hanga o ai koe ni pea hoko ngahi palopare mai a o hoko kia. Te whatata ak pēni. Tai mgoe nei whai ai ko hono kolontine hoa fitua. Nei ai lolo nei whea mau ke awi ki no muka. Ale waka whakaifo i pangai o si hoa fitua. Pea toi heka ki waka si o hao. O ngoto e waka. Malona e kai keha mo ui e mōre. Ka koe taha ngahi risk o tau whakaukau ki ai pena mga tuu ngai ai whakaukau ai CEO ka ba ai waki tua ki he tutu uni ko ia ki he hou e fitua e utau ave koe ki he otumotu. Neonga nei lahia koe uta hau mei muri ka ku osifo ke whanonga mai e utaia ko ia he lau aho ia. Lau aho ia toki au mai ki heni. Malo au pito e Minista ko e ki wheu i pe ia ko toli foki ai wheitu o tokolahi tahai ai ni ihi ko ia o kunau whakautua he Moimoi lasi. Ko e o kana ngai keisi tua he community ko transmit pe ko mao me toli ko pea ko halewa ngau e o whai ke lava ke contain pe ke oa to e hao ha contact me toli ani ko toli o contact mo community ke to mafola ko nga pa ko se au le holo pe ka se la ia mo mea na ngai mea le and there's a report o pe he ko ke se ta ko e ma o me he se la ko nga pe ki fe ho i pa ko fe ko no wa kau tuku waka ko i tō pule anga pat me Australia mo New Zealand kana ha fo nga hange ko ni si tuku waka i Amerika ke nau lava o kau mai pe ko nau whenga mai Australia pe ko New Zealand ke nau whakafoki nau foki mai ko nau ngai whamiri ki tongan ko ia pe malo. Sabe talia de pule waki tua ho la feu. Fekau mo tori. Ia, malo pito. Koe
ki tare pe ki hua tori ko e o fai pe Fekaua'aki e kaungawe e mo e komisiona ko i hua tori ke angai founga ke tau fe ko ne toi mafola ko i loto o ki perenge si ke natula ko a takai ko i hua tori ko tu mo me ai pe ko tau si fana o ko ate ko ai o hange pe ni hana o apino foanga pe aku iai pe na o Faiongo'aki whakaeki nau tolu pe kausela pe he foki ki e te nau tolu e si tau whanau hopo ate ko iai ki he nā tula mo anga ko e nau no fōka ke tau mahino ia e tau tolu ko e ni itua ko nahi fōunga ko nau ngawe aki kana whai e fotutua e komisiona mo kau ngawe loto Fekaua'aki pe me pot ngai moui ki ane afu te nau lockdown i ai a hua tori a kamata he ono e fiaki ke foi aho e hongo fulu ka hoko. Ai au tapui ke toi whai ha Fekaua'aki a me hua tori ki tua. Koe foi taimi pe koe o whakaatai koe hu koe ki me hua tori ki tua. Koe timi pe koe ai pon ngai mo uiong nau i loto, toka ngai koe tokta tokasi e whakau kai tau mo ne timi. Ok nau whanonga pe nau toria he nau ki foi pa Polo pe ki nau tolu, ai nau nofo nau toria i makeke. Ok ai pe feitu he api korontin ko ia. Ai te nau whanonga ki ai mo foki pe ki hua tori ke toka ngai ai ni ihi koe kui loto. Ai ka foi taimi pe o whaatai uloaki pe ko foi taimi ko ia, ko e ua pe o ka pau wanga i whemau whawawā, wange ko mea tokoni, wanga i whemau viviri pe o whemau ke watu ki tua. Ka ku osi whai tutuni he komisiona. Ko ngā pe ke whenga i ke mapure i pe i ahongo fulu ko ni ka hauko, ai ngahi whakamawahe ko e ke te ngau tolu ko ngau puke, pe pe he ke ni he kakaina nau whiohi wā ofi, mo whakamawahe i ngau tolu me kakai ko ngau ke mo i rei pe te ke hoko nau. Ha mea ke ki ngau tolu. Ke whenga pe ke tātau whene toi mafola e tunga ko ni. Ko e tunga lo tonga e ko i hua tori. Ka ku kei whai pe hange ko e lau o ku ki muafok na e whai ai pe whainga maari e ke whai whewhanonga ki o hu ki loto ki tua. E kai ke u whakahalai o pehe e kai ke a whainga maari e ke toi mafola vai lasi. Ka ko e taimini u whai pe Fekaua'aki ke wakai e ka u nihi ko na whehoi wā ofi. Mo whai pe si o whaki ke whotutu whahau ko ni na tokoni pe ia ke tunga ko kia ua tori. Malo. Malo koe. Minista ka taki pe koe whai pe nege CEO koe. Winga pe koe polisi ko lomo no tunga whakalao ko stalanga to olahi. Pe ku kai ke aha fu tunga whakalao whiunga polisi ko lo ke mawhai ko i he tau tūtū ni ka orewa pe ki aha polisi ai ke ne whakamawhai. Take taro i nolo koe winga pe koe ki kolo kon ko havelu ko whakautu ai. Koe winga pe nia ko polisi kolo. Koe whakatangtanget pe nia unau kore mai, kau iai ha tesi positivi pe ka home isolation i api, pe oange pea ki he ulu i aptanga polisi kolo, ke nau kau hono watch tau ki kanga, o report mai pe ki a koe pe me pot ngambu i ko soane fifitanu Tongatapu alu whare koloa. Ko soane en montokoa, koe ke nau whai whakailo ka nau mai report in 24 hours. Koe kore pe mua ke toko ni ange kai lawa, polisi kolo pe se tahaua havelu. Kau ka asi ke mui whanua koe e ilo me iai. Toko net pe ke lawa, trace e kakai he nau Tongatapu. Ula ki me koe ki iwa whamore e Minista pe o osmieni. Koe whaitu una ke anga tau ka ve ilahi ai nofo maa mo e haisini. Ka kone kua kaka e o mi koloni mo e mautu unga whe mao e maa. Ko whato nga e umaro ke whai katuni e taha mano ke nofo he. I wafu pe kai koe nimo. Na atu whatu whakaivia ngai ukolo ai haisin kit. Ke trawa ke mau nofo koe fo i koa koe ki mea whano. Pe alawa maa, tu whakatoa pe ki whangofua pe kono tu whake ukolo pe ave. Na kwa mea e lawa tokoni ke tuku hifo e. Ai omi kolonia ni pasi holo, malo. Malo, soat. Hanga ho fo i whehu i ua o mau i ho fo i whehu i uloaki. Taulange lala tau press conference ko toki fo i ai ba o lunga e ni a soane wakauta whewhide fifita. Ko ku mahawinga pito mea wahake e soane Fekaua'aki pa mo e tokoni e kau polifakolo ki hono
whakasio pe ai kau home isolation ni, pe koe kinau tolu ku home quarantine ni. He koe taha pe whokia kahi mea ku monitoa he potunga aue a kinau tolu, koe whai telefoni, ka ku tokoni, pa ku ilo lelei pe he ngai polis whakolo ia ho nau ki i wheitu. Taha upito e whotu lelei o ko mai ko e soane Fekaua'aki mo polis whakolo. Pa ko tui e tonu pe ke whai whengawe aki. E koe time lockdown ko ni ko e polis whakolo ko nau ia e mawhai aki nau tolu ke nau o holo he kolo whapapau. Ai tu ngā malu ko e kolo. Pa ko whamalo atu soane hono o mai e isi umahu inga ko ia. O tukangi he CEO mo e hui Fekaua'aki pe kon ke hanga pepe ke sabe ke talia te pe CEO. Talia transit kitiga te wheo te wakai pe ko transit o si lava pe ko se pe me kau pase se transit mai me ngai fonua ke kai ko no sila pe mo Australia mo fish ka ko hanga pe ko me stand nai ko e fo ilisi ko e kau pase se o fe mau ia ke whapapau i ke taha ki mo he folau. Pe koe ve ki subcommittee ko ki repatriation subcommittee o nau hanga o kau ki ai e foreign affairs. Malo ko e fo i group mahu inga ia ke ne hanga o whapapau i ko e whanonga mai e kau tama koe ni o alau he ngahi whanua ko e ke nau transit. E waifa ke ngahi tu only restriction travel e tai min. Ka veka hau me Amerika e alau e no sila ke transit, alau e whangofo e fish ke transit. Ai ka koe o whia bita ngai whia mai no ake mo e ta whaki potu ngai ki Māori. Pe o mai ngai hingo ko ia ke he repatriation committee, he finalize ka to e fo ilisi ia ki wike taha ki mo pe whai koe mawe ki tāna ki pe. Koe ki tāna ki atea kuia ke wheu ka mere. Mere koe mahino nei o sia e ka ua mai a Amerika o tuku waka i Nusila pe a mofisi koe lai taha ia. Aia nei e konga nei lava mai he waka koen whakamuimui. Nei e whahinga nei positivi nau tolu e pa nau toe nofo. Aia koe mea umahu inga he tainimi ke lava ula ki whetuku mai ki nau tolu koe nei tuku waka i Nusila. Pe a kai hange koe whauha ai si ou. Toki ai rewa whainga maari ki he o mai. O we ke kaumahaki e potunga we i Hawaii. Toko hongo fulu tupu. Aia koe tuko he tainimi e whainga ke nau whainga mai ki fisi. Ke lava hono o mai ki nau tolu. He ose waka koe ni he uike kahau. Aia e lava ke tau peheku. Osi mai ho tau kainga koe nei o mai o tu waka. Pa siot ke he o mai. Tuke ka pau nau whio mai, nau whanki mei no sila tari ai, ki ngahi waka hoko. Malo? Ko lau ku, kai ke mau ilo e mau tolu ia, ai hai sin sikiti ko ni kau ke alu ko whakatotolo ki waka. O kai hai sin kiti o kutuwha ia he mia, ai o ku rotonga whai pehtai min, kau me mei lahi pe ki he kakai whiwhine, mo e whanau. Mai kau whainga tā ia. Ia o whai mea no tuwha he mia koe ni mo mo e kolo skula. Ai koe whanki kiti anga maheni pe ia he hoko mai koe u crisis me u disaster. Ki whewheu e tolu ke ose pe mua uia e Eiki Minista. Koe ki Fekaua'aki pe ko ilo pe koe whaitutun koe eki pare mia koe po ki komiti koe nung ne whakahoko koe po ko fair traffic light te tau iai he weekend mo wika hau. Koe ro wai ki konga koe whale i atu me pot ngai mo ui. Koe sio koe hangi koe lava mai koe sista toa koe whi positive active case pe ia tolu ngiau whaua. A ka pate tau sio ke hangi koe lava mai koe sista toa. Ko wike whao tonge pikia. Hau tau tolu nganga tau sio ke fu pikia o tuu pe he tunga whai maarie. Waki pe koe ki waki pe ha mo whale e motoria ki he tawhaki koe traffic light ke wika hau. Ko whikaua koe ki ai koe mahu inga whanki tala noa koe ni ma media. Kene hange ia o ta ofe whanki tala noa ke he kou alu koe i tua. Wai u tala noa hau me tua.
ko keisi ta no o ki lahi i me ko announce mai ko ua be ne announce mai ko i ahoni pe fehi wi fika ua pe tonu ai me hau go me tua pe mo frau si pe ke ta faki ko ai test rapid test ko ne mau takta whakahoko. Ko hu koe ai hufanga pe whatapu ko ne hokai koe ai hu koe ai Tongataha. O alu o loloto pito ke ta whaka web test ne ai ki Fekume Tongataha ko ni ki Nusila. O alu pe o ke alu o loloto pito alu pe i mua pe he fo i hu. Pag nga ko lahi kakau o text mai o pe mai to tonu pe ke alu nga ta whaka web test ko PCR test mai hino e pau ke alu ki loto ke fai kumi sempolo. Toko fe to tonu koe ai ngata anga koe ai rapid test po hu o ngata i fe he tamu hokai ho i hu katakatu Minista. Sai. Kita dah tahu ya lala me koe ke traffic light. Koe traffic light e tok fai mau talanoa mau tolu ia review e ngahi mea ke toki ave ke pureanga. A pongpong ia. Ai koe isi koe ke traffic light ko koe he mea. Koe au ngai koe hui ngai koe tau press conference mau ate whamatala to tonu hange ko kuwhaha koe ki tanoa na nau ata kotoa tuku ke toko fitu koe ni na kei mea aia koe ngahi whamatala ia koe ku mea te utoki o ange au e whaikiki koe ki he tesi ka nau talanga pe ka nau tolu mo whasiosio alala whakapapau i ke positivi Di rautanga ka toa e ke ne ki whakaiki ki atu he ku waipe ke he ai alu koe ki toi loto ange pa moe ka e whamatala atu he pure leo leo Malo apito afanga male uraki pe koe rapid test o laho ai ngahi kautahu na wha rapid test ka koe o ku lahi ngai kalasi ka koe kalasi nima o si approve ia he toko lahi pa ku hanga pe he manufacturer o talamai pe koe swap koe ni kwa me hu pe koe swap kwa me nesa fringo iyo koe o koe tu e tamini o fai apita ngawe lahi koe swap ko mo ngawe o kawe he top 5 ka ku e hoko at he ko ngā ko mea kusaya rapid test o lawa pe tala time ko ya ko mea mau inga taha ke mea ho Eiki ma kakai whonua ko time ko o positive ai a rapid test pese te hivehiva o kumoni pea ko e de positive ka rapid test o kune ko mea tokona i taha ai ka matoro ko time ko o tufa ko semu o stufa ko semu pa fa to ia swap le va PCR ko alpe taimi o mari au pito e mau wola ko he rapid test pa mo PCR ai ka pale ke positive pa ke isolate leva ka tari ke PCR o te ke to alo e ke fehui ta kai holo he taimi ko positive ai o rapid test ka ko pu ka be fa ka mari ko ni ke ke po ai pe ke ko le apot ngawe ko Omicron Whamaman lahi, ko whonga te ke taofi ake Omicron ko mas. Ko mas, he ko ngaki o te ke tufaki, pa o te ke manawaki. Pa ko mas ko ia, o kai ke koe mas ko ni koe o kumaungai, pa ko N95, pea o whemau ke whetong mau pe a mas. Ko mas tu penu o kui kai ke effective. Ka koe kore atu, ka pale wa o koe elo ka ha contact, hange kon koe whehui na whae mele. Na iai pe kau sela ia, na nau positivi, ka na nau malu e na tōna family, na whakahoware ka mau tōlu. Pa ia te mau tōlu, na mau tō kau sela koe ni, te kia oi ke tō ki he level ko nau tu whake ai vai rasi. Pa na toko na pito ia, pa ko kore pake he kakai. Ka pale wa o ke hohaa, na ku ke alhol mo vai rasi, pe tu ke tufa vai rasi. Mea mai ke pot ngai mo ui te mau sivi koe, pa te mau toko nia lahi, ki hanga malui, ho kaunganga we, mo ho o family. Mana. Sista toa, ko sivi ne ua koe whakahoko ea. Ne whakahoko wak sivi he tau press conference koe me Eiki pare mia i he St. George. Ne hu ia o loloto apito. Ko sivi koe ne toko ose aho ni,
I o lunga be ia he hu. Ko fea naua, ai peke ilo he kakai fonua ke naat no tode pa huko nesi patang le kakata ki ko si announce mai assista to alu pe o lunga be foi huke ke hu ki loto. Ia. O hange ko lau ko e ngahi sip kato ka o hape he kai te ke sip ak pe puha tatau. O hae puha ko ia o tala mai pe ko neso fringe o pa ko pape ke fai te mau kona ko puha fai tutu ni. Ke huma pe ko he time ko atai puha ko neso fringe. Ko ki fe hui pe nia ko ha mai foku me tau fono ka nga api pe me fisi I he fa mau anga ai tau ki lai ka ti hu hu. Pe hange pe ko u pot nga we tai ni fe ma ma to ke to o tesika to ke o mai ki nga we ke malu e to nga ka nga we. O ko faina hava kai o mo komiti ke malu I pe ai ni ihi na fai na nga we nai fai ko time ko lockdown Fakanga nei o sai ni he nei o lo pe he time lockdown po fanki lai to hi me Falemahaki ni loi ko nga ke na lava pa si he o feito ko e ke pa ko nga ko tau ki lai pe pa pe tau ki ka ti hu pe mo tau ki fanki te si pe na fai fa ko pa o si ha ni ihi ai tau ka ti pa mo tau te si ko ia pe malo. E tala te si au o feo I me. O mone avito ko tau faampe o pai ke hoko mea ko ia. Ka ko o hoko pe foki mamani. Ai a ko o fai pe si ke security o fangi o mea ko ia. Ai o mau faamwen ke nga ki app ka electronic na lava to kon. Ka kono moni foki ko me ko mau ingai me ko ne fa matala ke ia Tongatapu. You must wear a mask. Pe tau assume pe tau tolu ko Tongatapu ko tau whetau laku mo ia. Ko contact. O depend ene negativi. He lava pe ke tau kai ke whatonga ke whai negativi 3 days ago ko positive a hon. Ai ko me ke whatokanga ka kai o kai ko vaccination status. Ko negative test. Pa tau feel secure. Pe to e tau tokanga. Me tau he wa mamao mo tui e mas mo whanawhano. O pau ke nau alka atoa. Ai ko me o ton ke tau o te tau hanga whakaukau I ko ne aspe hata mo ki kāti al. Pau pe ke tau hi ka atoa e foi nau e malui. Pau pe te tau hao e me kau loi. He koe loi e te tau whea pe te tau me kau loi. Te tau whetuli holo pe kapana kai kia kau loi kai kia kau. Au polisi ke tau whetuli holo manau to. Katak pe ko ki kore pe ndia Minista Moimoi pe Fakataha kita o moto. Na lava pe update whakaaho e tau Covid. Toi whai pe tau press conference a tau toruia whakalukfua mo e mea whakapau mo pe to e taha wiki. Heu tau magi mo ilo e tā mai kakai aho ko tau pe o tala mai ko taim whainga taan. Ko e ngahi whamatala ko mo o mai. Tokon lahi e ki ono ha tokoni ko e kakai. Mahal ko e mea whaosi pe. Ko ngahi whamatala ko o whalalanga ngai whamatala ko mo o mai. Ko te hau ko ngai whamatala mi ngai whitu ke. Tau pe tau whatata pe ko e whamatala ko na whai he Minista ko ni ko ki hem. Ta ko e o make sense pe mo ton pe whamatala. Ka ko lele I tai e kau motu pe ko tuange u tata e quarantine. Ka ko pe ko e ma ko e whainga ta alahi taha e ku tau to whangai tai ni mi. Lai foke ke mbende a saia me tau ko sika tau. Whainga taha ia e tai ni mi. Ma ko e whamala. Soni, whiha ku tala ka koe. E kai ke tau te lava li riu e mea kua hoko e kua hiri. Tau sio whakamamau ke kolosi. Wawe benia ke ta whaki koe mas. Malo koe whangi whehui koe niu mau ku si kau ku mau mea whi mau ke ilo he kakai ke ta whaki koe mas. Poko e kapati ke tui haf mas e Tongatapu ko hae ai wholoa. Pake toki pauke ke whetonge mas ko ia. Ko unga pe ke ilo kakai whanua na kua waha Tongatapu ne o si me mea unia wike tolu e ne tui pe mas ta tau. Ka pau kwa whai kekehe, ka pau ke mau koe whangi mask oku mau koe pot ngai mo ia, N95, pau whai kekehe me mask ono oku tui koe mere, surgical mask, pau hai wholoa patu ka lava whetongi. Mara pito, mara koe tui koe whehui mau ingan, o whamarot ka te koe o mai ai whehui, ka ku oksai pehe ku toi tā ngai pehe ngai tōpek ai pot ngāui. Koe
Kono moni o tipeni pe ia pe ko ha ai mask o te tui. Ko ike kakai o mau fotu ate surgical mask. I he taimini ko ngā ko i mafola lahi ai Falemahaki. Ko ki mau tolo ko frontliners o mau Fekaua'aki mo kakai o whainga maari e lahi ke nau alhol mo vailasi o ku advice level ke nau ngau e aki a N95. Ai ana ko ke mau ko e lala ko ke N95 o ku ngau aki e soane o ku kau moia he sai kau Lakatape N95. Pako N95 te lape kita o tui he aho kakata. Ko mea koe ke te lape kita o purei pako te whawhawho. Te ngoi pako ku fuwhaingofua te manawa ko sio pea he mau kau klina ko satu ko viko mai e mask ko atara o whetonge nau mask. Una ngā ake surgical mask. Ko tainimi una ngā ake N95. Aia koe whonga pe ko ia te au kapako ngā ake surgical mask. Me te whetong totoro kapako ngā o whapa ka kufui mask pe e ua. Ko ti mana o ku lahe apito. Ka ko moni pe ia ko o ton pe ke tokanga ki ai ke ua ki ai he kaki ke hanga angi ho mas te ke ofa ake hataha o ka mea ofa ia he taimi Omicron pe a ka paulewa ku o si ngawe ake hataha mas o te ngawe ake a mas ko ia o pa o ko lahi taha u safety u farkologa safety o kai o sepe na N95 na to io Pito, Minista ko Polokalama ma ingata ka te au e te mini ai patunga mo uika Polokalama na not too late. Polokalama se ni kupu pe mo riami Poloka. I hono whakaivia ka kai ke nau whanongo. Pea kai ka unga nia ko nau sai nau tori a mo tori. He uiaha mo whatongia ma lau na mātoko ni mai ta whaki ko ni. Ka tau play he aho ke aho pe mo ngā ue mau pou ka kato atu e lawa horoki reduce e mea. Ai pe minimize fo fasi isi e mafola ko ka ai omi kolonia kono ngā he ku lahi e ka kai ku nau whanongo. Pokai Polokalama le rei au pito ia. Pa ne mau peki mau ngā whakamatala e take tā koe omi kolonia o ku ka toko te au e ahoni e ua ngeau pongpong. Tā polo mau pe whika ia. O ku riu ngau e whangeau, walungeau, tāwhiono ngeau. Ka koe ia e tu ia, o ku kai ke riu ngai tongani. Tau hao, ku tau whai ka atoe utu uni kona ke pē. Ke tau nofo moe COVID-19 pia tau taihono ngai tu uni. Koe mea pia ku whamalo tau ia ko nihe ngau e lahi po mo whai pa ku kai ke aha te whewhi lahi koe kore pia ke whakaivia mai u Polokalama reti o. Mau ki tāna ka pēa i soane o mahanga o hike ngai fo i tepiko ia. O ai he mau Facebook page. E potu ngai mo wike tau tau access ki ai kakai. So ma lo pito e whamanaki mai koe. Ko le peke u hufanga te whatapu o CEO pa whatapatu Eiki Minista ka mahe kau Tongatapu. Nā ku hauka ni o sivi panak mamata tonu ai ki he ili fia ki tahine tau si ma pe tau honga fulu. Fu ili fia bit pe ko fe ui pe si o pe wa fa papa make ke fangita mai ki vale time na ili fia he si vi kai pe ke kalkalo mama ki tahine kai pe ke loto ia ke fa hu ai ki me si vi ki no hu wa fa tapu. Ia. Malo bit to ta lia ko Malo apito o ku boni ko me ku oksai ai Falemahaki tai tape ke mo hau ki ai. Ka wai ngai fonga ngā ue lahi apito ku kai ke whaingofua pa ku uncomfortable. Ko fonga ngā ue ko fonga pe ai taha ke whai ai whamapau ai pe ku mau he ki tahine ko ni ai COVID-19 wa ko papi ki whai ni sivi. Pa ko fonga sivi ta tau ki tō tako tape. Pa tau mau e mo ni sai nisi u tau whenga ki ai. Malo opito. Oh, si gua ki fehui whakaosi. Tak pe ko e fehui whakaosi. Ko e wakai atu pe ki he anga ko ia o e mau ko ia o e corona
Kina tol kon ko o si Mao. O mahino pe tol o hanga awe o fai ki ai ko vinga he ku fu ko ve apita na no fo anga. Malo apito siosi. Koe me pangope ko to muy mai kana Australian he pule ko kitua. Te tato e talanoa pe tau ai ai. Kau ku osfai pe ngau ki ai o ku tokon lahi mai pe ai komisna mo kau ngau e ko ni ai prisone mo ka polisi ki mau fai fatongia. Malo. Malo opito. Ko tu mahalo ko si mau tau ngahi fehu ke pompong ini pa ko ai fupe ai ngau lahi ki to fai hanga hi Fakataha pe heni pa mo ka Faiongoongo I ka hau kai oangi fai ngamali fo au si ke Minista mo oi ke fa ma opo mai to Fakataha pompong ini malo. Eo. Hufanga bel he Fakataha kakato na kamata ke tau Fakataha ko ini. Famalo atu he lava tau tala noa. Pea ko famalo atu lala ka masoni. Pea mo kau mitia ko kui heni. I he toko no mo fai ki he tau whenga ko ke whakamā mai kakai whika at pa mo omi koloni. Mo ngai whaunga ko ke nau malu ai mo nau ngai whamiri. Ako e whaha soane. O ku hoko atu Polokalama ko ia Tongatapu sen kupu. Viriami puloka kau maa o fatukia I he tala noa pa mo e kakai e whonua Fekaua'aki ko ia pa mo e whokoutuani. Anga ko e whotu ko ia asoni ko ane nai iyo ku whakaukai potu ngawe te mauhanga o whakahoko te ngahi update Fekaua'aki pa mo e tuunga ko kuia e Covid pe toki Moimoi mai pe press conference ia ka ku te mauhanga o kamata ia he apongpong. Mahalo te whai beha ki press conference, Fekaua'aki pepa mo e Covid. Ka koe pefo ke taime taha ia soa, e taime koko o atua e whika. Koe atu pefo ke ule fo ke analyze o ia e media. Ta koe tau whatatak pe toko te au. Ai koe toko walu tolu ai koe mei tori. Ka maho inga pe ke update kakai whanua. Fekaua'aki pa mo e whakoutua koe. He kai ke uto e hanga o whakamamawha ke to e mamawha keheang ai mahu inga kua si whakahohaat pe ke ai e Tongatapu leo. Ai mahu inga koe ke tau whakaapa-apai ai tu uni o ku omi he omi koloni. Pa koe ke uhinga i koe omi koloni pe. Ka pau ku ke suka. Pe kai te ke whakaapa-apai koe me au talatu he whakoutua suka. Te ke whakaofa koe. Mea tatau pe pa mo e omi koloni. Ka kou lau koe ki tutuni whaingofua, o kai ke wholofo I akau, o kai ke hau o kiri niki. Koe mea pe o whakahoko atu. Koe tui ho mask, malu I koe, malu I mo Tongataha o ku ke tala noa mo ia. Tau whano mau pe ni ma, he mea o ke ala ki ai, o kai ke whakapapau, ko haina iai whakamui, pe koe ngawe a ke hand sanitizer. Tau hia wā mamao. Ai ko ku talatu. Pa ko tui ka pau te tau mui pe tau toria ki ai. Te tau hao. Ko tau tolu koe ni. Tau kei hao mai he tau mui pau ki ngai tu ni ko ia o ku whakahoko atu. Hange koen koe tau huhu malui ko whamalola he atu ki he kakai whanua. I he nau ke o mai ke whai huhu malui ke malui ki nau tolu. Kau maho nau ngai whamiri. Pa ko whamaloa tau e soni mo lala ho mo hanga mere. Me kau media ho mo tokoni mai ka ki nau tolu ke whakamama ke nau mai o huhu malu. Ko e hanga whakahaka ane nai ki tūla hoka I pe palane pot ngawe ke hono whenga ke whakafoki mai ho tau kakai tuku wakai muri. Neo ngai pole whaingata he taim peheni. Ko tui ko e taim mahu ingain. Kai makatuunga hoko atu me he tukunga I ai whakoutua koe ni koe Covid-19 hiwa hi o tau whonuani mo hoko atu koe ia hono whakafoki mai. Whakaosio ngāwe koe ia ki he ngai tūtuni ngāwe ki he otmotu. Kai whakaataha palani e kau eua. Kau maa haapai ke nau whoki atu ki o nau ngahi whetu. Koe traffic light e toki mahino ia pongpongi lala. Toki whano whahau ke ik panemia.
mo kabineti ai sio ai potunga mo ui whakapoto ki he tau hoko atu he ui ke kahau. Ka kono whakatoa ko whakamalo lahi atu ki a te kumotolu o whakatoa ai potunga ui ke kakai e whonua. Kumotolu mo whanongo mai he eope o e ngalu ea o e whaampe ai potunga ui mo ui ke tau whengawe aki ke tau malu neongo e au e keisi o ku tau hononge au whanima. Oua pete tau to maa e o mikoloni, ko e tau toki whetaulaki en moia, toko hononge au whanima penu oko neongo o ku ikai ki aha taha e pukelahi pe toko to Falemahaki i hen. Pa tau whakaukau ai, hukai ki tau ilo ne hoko atu o maua ki nau tolu e ta whakoe tu la vea ngofua, kau vai ki nau tolu ki ai toi mahaki whakasino ku nau whianga hangai mo iau tike ki a tau wau ki ai. Ka pau e mau i tongan ha pukelahi au pito me ai, koe fume alahi a whatatau ki tokolahi, pe koe population koe e kakai whanua. Ka kono whakatoa ko whamalola ki he CEO ka mai Tongatapu le wa ki tua, pe he ki he Tongatapu le reo e Falemahaki, he whatongia, kau mai kau ngau e laine mua. Kai koe potu ngau mo ui pe, ka koe ngai potu ngau e. Polisi, sotia, ko uafu, malai wakapuna. Koe nau tolu ia ku nau whilau ki nau mai o whatongia. Kai lava ke hoko at pe ai mo ui, whakaloto whanua ki he lelei whakalukfua o e kakai whanua. Pea ko whamalo at ka ki mo tolu, he mao e whainga maari e koe ni. Malo. Malo o pito koe lava lelei whuke tau whataha mo kau Faiongoongo e pongpongi ni whamalo ke Minista mo ui Honorable Dr. Saia Piukala kau maa whoke a Dr. Siale kau ola koe tale kita mo ui toke ta Reynold o whanoa toke ta pule whuke wa ngau ki tua put ngai mo ui pe mo toke ta toa kasi whakakou kai tau koe pule leo ia o e Falemahaki pamalot kau Faiongoongo e tuka te ngai update ka i kole hen ki a siosi ke kātaki mua ke lesi mai e tau ki whatahe pongpongi ni malo o pito. O tua mau whawhitai atu ke a Fiona, mau whawhitai e whai a Fiona ko whai mak mau tolu, mau ilo ke lang ia pe a Fiona i he ngawe o mau whai i he pongpongi ni. Whawhitai o tāpui ko whai mai Eiki Minista mo ui, ona Paul Saia Piukala, ka maafo ka CEO, ka maafo ki ai tarikita leo, mau hanga ata whawheta i ko hui ko e kau ngawe ko tape, frontliners, mok nau tolu e kau nes, me kau takita, i Falemahaki Vaiola, mau hanga ata Moimoi at ki nau tolu ki hea Fiona. Mau ilo Eiki o kuai pe whakangata i tangata, pe mau ngawe o kune whai, kau mau kori ki ho a Fio ke tāpo kina mo ke whakamonu ia, ai whenga ai Eiki Minista mo ui, kau mai CEO mo kau tokoni hono katoa, ko hi ke lava ke hawa tonga me he whaingata a koe ni, kua to whanga i o whanua. Eiki o mau hangat ke tāpua ki mai o mau whanua, pa pēka te matolo e kau media hono katoa, mau Moimoi atu ai ngā ue koe ni, ke tāpua kina e a whiona, pe mau kore katoa ngai me ane e wafa sisu klais, ka ko mau whamo ui. Amen. Amen. Alo. Koe lava kato ia ai whataha anga ai Eiki Minista mo ui te kita Saia Piukala.